الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيك وحبيبك مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله وبركاته. Huwas amban salam lay ngayon pa in kasinumuhan pagpaisebin ug pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala sabab nin in ako sangim ininen baya ko maisiban ginhabaran purug kaam dumain kuno an kaam sabab min in kaam UN gayne talip tinoan pegge kaam UN tagapangadji do hekka pamahamne si agama sumagawa nin kinabayaan kun magpaisib pinaisib kitabi misdaqan liqawli subhanahu wa ta'ala fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Menjadi in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Tidak kita magpaisib pinaisib ang bandangan parangan fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin sabab bennal in pagpaisib UN makamfaat lu si bangsa mukminin. Marung-marung ya inurungan sendal duk sabar Allah subhanahu wa ta'ala amban pakalete biruk amban kami mangurung muhadarahin sabab min ininin nambuwa amban tahinang wa'te bilutu tujuh hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi in kinabayaanku binisara si waktu sangin ininin yene hakikatu mahabba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasabenalan bangko inge pangesib sindambuha manusia yene Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'ay disaraku intapik ininin atawanin kinabayaan wa'ku binisara sabab min si waktu jaman kue itu hiyul bangsa muslimin dia tak sedde pansilangan magsuarah paluas amban lumade duk sampai niya pahininang ngwe de saddi amban irien ini insinorahan den we si malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam duk nyesib si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab nen pegge si atas de buus illaha din bekkat nyawarin pagdindere yene si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amban sababan iyan umat Islam in inna mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam aslun min usulil iman. Qala sallallahu alaihi wasallam walladhi biyadi والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه min walidihi wa waladihi. In kalasa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslun min usulil iman dan buang banpoonan sin kapoon-poonan sin pamarat saya sin pag-iman sabab min bisara si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pahanku ini magmilik si ginhabaran kun duk magmilik si anggauta kun لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده.
Gak teran niya yene paratsayanin atawa gay kompleto in pagparatsayanin dambua ang bangka ang yene kita manusia malingkan nin subay pasoporane illasane si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bangkalasane yene si anak si matatuene sandawan lukalasane yene si anak ni na si ininen in kalasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam dambua ang bandine puunan sin iman tabi ko ini hadis tabassamiyaan gay sampurna in pag-iman nun atawa gay kiutahin ng mu'min malingkanin subay kalasahan no in Rasul sallallahu alaihi wasallam sobra pi ang kalasan yun si anak no atawanin si me matatuin no atawa si ini sa amin ang ganta kilasan no menjadi na si ini dhawabit atawanin syara pamurong Rasul sallallahu alaihi wasallam kitabi yun guidance atawanin undang-undang bangkuling kay kahantang pangisib tabi in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buwadapon in manusia ako ituhin tinatampal wa'na in pangisib na si Rasul sallallahu alaihi wasallam lukhinang ne paluwas iya magbudahara magwelga atawanin paluwas iya niya ang magulan-ulan paluwas iya magpasok-pasok hasupaya pinakita wa ina si alam wa iya malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam ilian ga niya sa'ne dugga niya problemane suhawa kasaminalan dug sa hajji iya ni kalasada si Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'u sunnatihi wa imtithalu awamirihi subay kita nuhut kasunnat-sunnatan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam duk subay kita nuhut yenes kemon pangandakan wene naan sininin niya manusia paluwas siya magpain malasa siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam buwadapun niya ang kakahinang dihin dumain kakahinang kinabayaan wene sapahan ko si Allah subhanahu wa ta'ala in may kakahinang manusia kasundwehan lone ka mag-eggas yene painte embassy magpapatay yene me nakuraan amban ni ambassador iyo ang dumain pa in pangandaakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam dumain pa ito si Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsa upama inusa yan paghu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kita bina akwa inengegga sifara ga kita bina akwa ini mapate sin ambassador sumagawa nin in kita bi taraak kita biwa yene nuhut sin kasunnat-sunnatan ne duk nuhut sin kemon pangandakan ne duk subay pegeste bigin hawarantin bin amban yene kemon panganlanan duk kemon pamegesan sin agama Islam ang bangsa kaban iyan in pangasad to Rasul sallallahu alaihi wasallam dan buwa amban pangasad tabi tasabut alin ng subay kita binalawat siya piya adja amban manusia atawanin piya jamban kita bi tasabut siya in alin ng sumagawa nin gay misan usa pangatayan nin dug gay misan usa din laanin nalawat si iya dug nyasab si iya wada pun magpain iya wa iya bahasa malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam indang buwa mano siya iyong kahantang magputi kahantang magdusta wada pun bangke o baya iya na sampurna in panasab nunyahin sumitenggahan no sambahayangin subay sambahayangan ni bangkao yallahin magjamaa kaya banggana udurno pag-iilian pangandakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam subay panyano yan ay magkasilasa antara muslim duk muslim subay pepeano intangan nung gay kayo musa nung gay kayo ngalubak amban may kafir in may kafir al-kitabiyya atawa al-muahada
hatihanin bang manusia inlu silahat muslim indambua katib niya ang lu sime mian yene me embassy atawan magtrabaho antara parinta pisi parinta misan siyo kafir gisi manjari inusa duk gisi manjari binono sabab nen si zaman ko itu makalandu in fitnah duk makalandu in kaharubilu in manusia in magid di'a siya nyesed lusi panghuti ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa sadiki-diki na sunnat game sa hinang wini sadiki-diki na ibadat pangandakan wini game sa hininang wini ine laginin duk ine in kagunahan nin bangke o magpain esebno in Rasul sallallahu alaihi wasallam duk esebno in Allah subhanahu wa ta'ala bugay tuhod ng pangandakan din dumain ke kaptanan sin Allah subhanahu wa ta'ala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah bisarahun o Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah bangkanian bin malasa si Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni yuhibbukum Allah subay tuhutun bi yena in Rasul sallallahu alaihi wasallam ina wa'nin bang tinutu i'tibi yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kilalasahan kami Allah subhanahu wa ta'ala duksarta inampun si kaan in pardusihan bi naan si ininen in kita kalilahan duk me bangsa karendehan subay cekte in pangatianten duk subay ahinate ina inte tasampurna wate in kasirasatin lusi panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina inte kite tatutu wate kinabayaan sin sara sin islamin labayan si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiya adja amban manusia tinut wa'ne atawanin baya iya nuhud si Islam baya iya mag-ibadat sumagawa in ammal ibadat linda pa in bakas tahinang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam in kakahinang neli anda pa in pangandaakan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buada pun iya magpain iya wa bahasa magdepensa iya do bedbegan ne in panghuti ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasabin na lang ni isan pi magnisara sa iliin bangga niya hinang ne pinaprove ne duk dinawhat ne in kemon hinang iliin kuedo sa kaula-ula ga iye nuhud atawanin ga iye malasa si panghuti ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuya tagna mukaddima iyan tasabbut wa'te paliharan iyan kasilasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam dambu amban asdun min rusul iman amban painte poonan sin pamaransaya hekka hadith mag-aka duk hekka mian ayat mag-aka wa in pangisepte ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam importante makalando niya painte hadith qala Umar للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي قال عمر والله أنت الآن أحب إلي من نفسي إذن بالسرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء كأوني فإن إن لابك نلسهنكن سكيمون أمبر إني إلا من نفس ملائكن سبا إني جنهبرانكم إني بالسرى سيد محمد صلى الله عليه وسلم لا يا عمر دوال فإن سئين أوكي عمر ميك سمپurna إن pangasab من حتى أكون أحب ilayya min nafsi sampai kaniaan in pangasad mo yun sobra pe ambal pangasad mo ginhabaran mo ala Umar wallahi anta al'an ahabbu ilayya min nafsi
Sinatahan si Umar, benal-benal pa inne si waktu ko itu inin, kauni pa inne in sobra lasakun ambal din habaranku. Sa iyan in kahantang siye, sahaba ridwanullahi alaihim, in kahantang pangesem wa'de, in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian bangkit baya, iyan nuhud, sin kinabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka niya saddi hinangte malayukan ng sumi, iyan basate in hadis ni. Sumi tuhudte in limpa ni, sumi tuhudte in kinabayaan ni, paggeirian, dambuwa amban yene, panaymaan sin ibadatte, tahati we'bi kemon, in ibadatin gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Malayukan sumi niya al-ikhlas, ikhlas karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk al-mutaba'ah li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam da'pan iya nuhud yene si kakahinan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang iliin pagtaamot si ilaw akhirah, hinang pain iliin da tinayma, duk pinabalik do dinak tinungbasan si kita. Ang bansawan iyan hek kami kapamtayahan te karendehan tabi amyan sida makahinang yehi magpainu wa iya malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam sumaga dambuwa waktu paluwas iya ambang luma negenisan magturong magpain iya si Rasul sallallahu alaihi wasallam dambuwa waktu paluwas iya lamitan hak Isabela senmetnen piting dambuwa waktu paluwas iya amman luma ni maghamut-hamut makalandu hamutnen dambuwa waktu ngatu pa niya si Elane, dambuwa waktu ngatu pa niya si Matastoene, dambuwa waktu di pa niya ng bahayang inheli ingin bahasa pergi anak diki intag inte kalasate si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ikakinang bibig. Demikian hekkamano siya magpain o inesab si Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa bang iya lumingan piyak lumadangan pisirangan ga niya hinang nisati malangkan nito itonik bisara ga niya iya hinang nitinimu malangkan ng bisalaw gulama bisara gay kinabayaan o agama Islam gay kinabayaan yun ang Rasul sallallahu alaihi wasallam intak inkalasaten binduk pangasente bisihin bangsa upama hinang nun sa iyan ko talis sarate marunay lumian ko rin kahantang magputing hinang weno yane in pamigasanin buwadapon ka o maghina-hina kyo bahasa ikaw nasad kyo. Demikian amban may pangadatan siwan ko itu gay pina hadja wa in islami duk gay mian pinalonsat wa'da sin alam in islamin buadapun pan Allah subhanahu wa ta'ala tasabbut wa'ni dem ayat ne mian subay in manusiyain inihinangnin subay iyagay tinalew atawanin sinispainte nisara rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika subay gay kaiyaan na in agamana islamin pinagawa sali do pagkasine muslim do pagduksad di ang man muslim paggaini ang man may manus siya ng buwa waktu bang niya bagay ni Christian gay bang magay muslim niya dumaus ng bahay, bigbaha, leman niya si Lambu Abagayan. Kita ibang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisabab na inakante bi'a'la wala yu'la alayhi in agam islamin makalandu lang kyaw ng dugga niya makalang kyaw man agam islam.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة بالخاسرين. Sina maghinahina, maghilat-hilat, miha agama, pag-agamahan niya sa di ang ban-agama. Islam ini wa may yabtaghi ghayra islam dina sinismaghina mala'ti bi yene agamatin din do magmaap kami kay tanto takali yene bisarak kulay do painte taabot na waktutin din baya ko painte na ni mudakala atawan ni mudakara si palihalan ininan bednanin akulay da tanto handa wang ibarat yene mag-examine so magawa ng pagdila isab niya ang ulungan kaan yene lectures sa naminin na sa hapi sabgana hap sa pangniya was billahi ang sa upama niya alai tabis saraku yene hap pakayebi akulay ko sarahin na tanto handa insyaallah mang me sangin balik atawanin sumin-sumian ni sudah painte pahap yene paglukan sin kitabin lut pagpayam sin kitabin supaya yene tumawa imbistaratin kemon may nakusikaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.